Hai, joto ain YouTube channel no nai tonne no skang tiro ain khapang bai ke bai maya pe yo. Kimian Gonthona Choroi Bai tinio chini kaiskopara ni Bru ro tiron chiyo Gonthona Ong abo tinio ang no khnu nai kenrao video no skang yapang rai samon chiyo ka the an nai tonglei di abo no ang no Buktiron chiyo le raisa abo no to munai to thangye naro nai lei di. Boronchi se mi akipo mian Gonthona le usao bo bungmui theya sasu phachan ma hiya tangmono bo bron mane choro in jaga phono ya PWD ni road che abro bung lama ba jinyo khie mui thai sasu koi baka phaye chan hiye nokhung le a ke thongla ke bru ke kai ye khejamo mono se bro ken ke ong ye mane ruye pui khu ye khui yu abdi ke ting ro patai si ye bung khui yu abdi ke se boronchi se bro Gonthona Ong ke bodero no bro pui khu mak mak ke to ne pong ya ke bon or thole bro le saukate mo nok lai tham no ha bro ke choroi ro bro kamtang phelemi khrudo khusning te bro kamtang pheleyo bo jaga o nok tang ni hiye bro o bo thongla ro phono rung phai ha abri ki se bro nak mane naklang pheleyo kamtang pheleyo ro bro abrun chiyo se bro budi bo lama po skang le kroi abo lama ro pho bro banaw ye bo donanjoi ni bini no mane mui thai sa su pai chan ma hiye kheti mo thongla kongbru ki ye tre waro sa su ki ye ro bo ye mui ya ro sa su lama ba gar lai so lai thang abudio mui thai sa su de pha ye cha ja mainu hiye bung chong thiyo se abu lama di se him brao bung thongla kai mdi se mane lama pha bar ki tai yet na sa ye thong ke bu dalam chuma si bro lama pho bodi ki man pho obbo lama dikhi po brau khesa lamyu inke bon or tole brau bo sauka tem di noklai ha sauka tiye mane bo PWD road los khipi timbo se brau bono se ken phaye tu abdi khi se brau sauka teu ke abu thopia bo rukhi thopia buno phaiklai sosi sosa khiye sosi sobra khiye mane tere dumsi bo si khiye kutero chi paye khiye o hinao abdi kese kupor ta oleng tungo ke abor boru thopia buno phono thapra phungni phungtham buye he o ringpo siyo bagra samdi ke budro no chongne chingke chin bo khasale masi bo san bo PWD ro do bungsa su koi phani hi mui the phani ye ke moro bro ar ki bu to ke moro thapra re ya pra to moro saukate moro lebole saukate su ye chuno neglit so mo wo klayo nye chung joto chini bru jati riang do faro tining triprasa joto chung chongle ne male bonu chungle kongbara mane thangha thi thangha ya po tha dei unye tong mo khasale mo baro be milile ye to mo se bro se milile ma ke chung yam bo se budike lama su phe thango mian Gonthona chini kaiskopara Bru relief camp se au bai choroi ro chung Gonthona Ong ye thangle mon or to ke bosi ronchi che chung start nong le yu akhe ang bin no ni jar phono ta o mun chung to naw jo to ne le di bin no ke boni opposite ro se tong bo bose bini no barki se bere ro bro busi phayo hi naw horizal kri photo sa phayo hi naw bose na le di bin no ke bose tenio no khung cha jaya nathiba amdi ki to mon so ka bose budi ki so ka ti phaye mangka ti phaye ungye bungno ken ungye tong phe o nai di bin no ro phonai jadi breaking ye to nai di barki ese ungye tong o
oke bin nok se buni opposite lo se bung sasu mui thai phai chat ma pandau ki tangjau bedi ki tangtui chat ma bu chin bru jatile mahi anai ari sia ke dukum chiang mudi ke pui chakri mudi ke tangtui ke bedi ki chama yang ma pandau ki mui thai phai cha jani hi bung rai thio se bedi ki bin po bi po tong e tong ke chungjo to chung leina chin bru jati kha thangau leina nangkru leina kha sa leina bono sang nong no message kim chu to chin ba jamaro sasu bro kauro nei bungklai tumro no nei phai to no jo to po nei nei ledi miak bu amon tati okay bungklai ye to mia bo moto loge to samusia bu ke tin ni ole bung nchiro po cha ne ani po bin chok sakru mar hamya hi तो बुंग सांबा ये चुम्मा ले फेमसे अभी उसका कहने का मतलब ये है आप सभी जो तो रियांग भाषा तो नहीं जानते होंगे भी मुंके दोनों जैसे जितना हो सके मैं अनुवाद करने के लिए कोशिश करूंगा अभी उसका कहने का मतलब ये है कि गरीब फैमिली से है और गरीब आदमी है तो जंगल में जाके जंगल से उसके बाद कुछ बोले चामू कौया चुंजो तो ब्रूदो सब्जियां वगैरह लेकर के यहाँ पर खरीद के ब्रो नो पुनो निस्तो के chung ham ya puno chung ya mun misiyo bro si chung no ham ya ung phaim bo karo no ke bujama ung le ma thong we tho ya wai ni wai tham ma klai tham bo pan do ke कुछ सब्जियां वगैरह रखने के लिए छोटा सा घर बना करके उस जगह पर वो सब्जी वगैरह रखने के लिए छोटा सा बनाया था लेकिन जिसे बनाया कुछ जोड़े लोग ने 10-15 लोग आके उसको बहुत बुरी तरीका से मारा और धमकाया और ये भी बोला था कि जाओ आपका प्रेसिडेंट को बुलाओ YBA को बुलाओ ऐसे ही बोल के उस बनाया घर बना करके सब्जियां वगैरह सेल करने के लिए बिक्री करने के लिए जो बनाया था उसको भी जगह दिखाऊंगा आप सभी को और अभी तवनुले थिवा थिला चा दवाई वगैरह कुछ खाया था आपने ये दवाई वगैरह खाया था लेकिन ठीक नहीं हुआ अच्छा तो कोशिश करेंगे कि आपको हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो घटना शुरू हुआ था उसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे चिंता मत करना समझा ओके ब्रो ताई सी मुसे ये चोरी भाई लोग ने आके ये काटा है देखो और बहुत बुरी तरीक़ा से उन लोग ने धमकाया इसीलिए ये घटना कल इसलिए शुरू हुआ था कि यहाँ पर छोटा सा घर बनाया था उसको हमेशा रहने के लिए नहीं है हमेशा रह करके इस जगह पर बड़ा घर बनाने के लिए नहीं है छोटा सा घर बनाया ताकि सामान वगैरह बिक्री कर सके इसीलिए ये छोटा सा घर की वजह से पूरा कल चौरोई और ब्रू में दोनों जाति के बीच में बहुत हंगामा हुआ और बहुत बुरी तरीक़ा से दोनों जाति के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था और शुरुआत किसने किया शुरुआत चोरी भाई लोग ने किया और ये छोटा सा घर बनाने में क्या तकलीफ है भाई तकलीफ कोई ज़रूरत नहीं है ना ये तो छोटा सा है 2 दिन 1 महीना चलेगा 2 महीना चलेगा और उसके बाद ये तो तोड़ फोड़ कर सकते हैं क्योंकि ये तो मेन रोड है PWD का रास्ता PWD है ना ये ओनर तो यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह बिक्री करने में क्या प्रॉब्लम है ये मेन रोड है यहाँ पर और ये गाड़ी आते जाते हैं इसीलिए यहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह सेल करेंगे तो गाड़ी रुकेंगे और ड्राइवर लोग कुछ सामान खरीदेंगे और उसके बाद पैसेंजर कुछ सामान खरीद सकता है इसीलिए ये सोच विचार ले करके उसने ये घर बनाया और उसका पति और उसका पत्नी वो भी अभी तक पैरालाइज है वो अभी तक ये चाल फिर नहीं सकता है ऐसे ही उसने अपना परिवार को जंगल से कुछ डेली पेट भरने के लिए उसने जंगल से जाके सब्जियां वगैरह तुल करके सेल करके बिक्री करके खाते हैं और ऐसे ही अपना पेट भर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों जाति के बीच में जो लड़ाई हुआ था जो घटना घटी थी वो ऐसा ही मारपीट झगड़ा करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है जो हुआ इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 1997 से यहाँ पर हमारा ब्रू लोग यहाँ पर शरणार्थी का रूप में जी रहे हैं और उस समय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था हमेशा भाई बहन का रूप में वो लोग
दोनों जाति के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन जब से त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ब्रू रिसेटलमेंट के लिए जगह चुना था यहाँ पर, तभी से ये प्रॉब्लम शुरुआत हुआ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। Khâu sự nào mẹ rồi mate bro krin de Jin do block khai pang bu bu no da ka block pia na ano san di block pia na ai club bu ma sa ki block ria sta ni play ba ka tong man sang po bro khâu sự so ka no ko sai ba kaya lo khai pai jin dol bu ano mal phoi ka wa ha thang yang pho sor bai thang choi mo no ya ya khal chau di ya kha ta ko mai ya kha khilera na tu na ya phut to khilera Casco parawo ni sini bruro no fai kwani sore ro taimo bo hospitalo plai phepai tung tawo khru breka ha hospitalo khru ba ka ha jama khru ka ha harmo khie betha bole joto naya chung le ni ma khie oi thang ha je ba kina sipho bro dustur niom ni phatharo khie bro ong thang ba wo sale naya kha sale ni ma khung thang ha harmo e bono haring do ku hi le me ni ya hier joto no sia na ni ba pan da wo bo video ma khem se naya ne le gradi bro joto ke hak ne unke ko je ba je unpinang pho khru ba khru du phe khe mo ro le jatiyo khanang le ma khia su phaya tha an ba ye jo to nu ya to bo video nu to ne ro pho si phe na in khia video ma khem se